Ponovo još jedna, nažalost, prokockana šansa naše reprezentacije. 7 minuta prije kraja utakmice protiv Srbije imali smo plus 10, 67-57, međutim onda zastoj i neinventivnost u našoj reprezentaciji. Srbi rade seriju od 13-0 da bi tu završnicu dobili sa 23:4, ukupno 80:71. Šteta. Bogdanović odličan, 17 njegovih pogodaka, 13 koševa uz 14 skokova za Tomića, 10 pogodaka Simona, 11 Baraća. Kod Srba Krstić najefikasniji sa 18 koševa. On je ujedno i najkorisniji igrač prvenstva. U čijoj petorci je i naš Bojan Bogdanović. Kažu da je najveća umetnost u košarci da dobijete meč i kada loše igrate. To je upravo radila naša selekcija u finalu Kupa 6 nacija protiv Hrvatske na meču koji je odigran u Stožicama u Ljubljani. Jednostavno, Srbija je zaostajala 3/4, međutim onda na kraju odigrala posljednju deonicu onako kako treba i došla do pobede od 80-71 nad Hrvatskom. Interesantan meč, Hrvati su diktirali tempo, imali igru u svojim rukama, jednostavno bili bolji protivnik gotovo 30 minuta, 17 poena Bogdanovića, 13 poena i 14 skokova Tomića, 10 poena ubacio Simona, 11 Barać. Na drugoj strani Srbija se probudila, kažem, u toj posljednjoj deonici, proigrao i razigrao ostale igrače. Teodosić, sjajno su ga pratili, Krštica 18 poena, Salanović je postigao 15, Tepić 12, Marković 10. Ekipa je pokazala karakter, bili smo 10 poena u deficitu i nismo igrali najbolje što možemo, ali opet kada je bilo najpotrebnije pokazali smo karakter i to je najbitnije. Prema tome Srbija osvaja Adeko Pokal 2011, izabrana je najbolja petorka, to su Goran Dragić, Bojan Bogdanović, Mirza Teletović i dvojica srpskih košarkaša Miloš Teodosić i Nenad Krstić, koji je i MVP turnira. Bogdanović iz Hrvatske je najbolji strelac, a Zoran Dragić je najbolji odbrambeni igrač.